Itu orang kami orang kami Pak, kasi ini welcome speech lo, kini lo lah ini antesitan lo lah penili kan, dan itu introduce po nili men ke long sing terong, penili university long ke, kini lo ada banyak program coordinator lo, Center for Studies in Caribbean Language and Culture ada banyak nili director lo. Ningkan mang chicken deh dulu. Kita ningkan 2020 ni 19 ni 20 ningkan council ta approve lo, council dah dengar. Kasi ningkan ini budget kan, ningkan complete budget nang bilo. Dan ningkan ini yang long budget orang ikut budget. Kasi non asal budget, uthot council nang deng kulo deh. Admission fees nang sun tutup po, kami quality menang abang nang doko. Kami dipende han kono sita sita no kemage ini nasi han mana han pompo han ini bang han masih ada sampai nampak kan han pompo bapak apa sih colo tum tampil media chairman Hangsa dan tulang di KSS secretary presiden dan tulang nama kita lo colo itu tampil so amai apa junjia han so saya yang import lang leader suskul administrator menculo itu kau dah kita meropet mudah-mudahan secretary kemudian mau kerja itu tuh sebang junbang kong junbang itu kan di bawah ceng ke ide isoi lo junbang semua lagi itu juno dari kami tu maksudnya lagi actually lagi Caribbean Language isi degree di lagi university kan di bawah university kan kesedaknya itu mesti isi center son branch son yang pulau adhe kadang wedak di pulau lo pun tidak West Caribbean long angkang tipen ke hadak ke nang dun at awar sai avedaji lasidak kadang we West Caribbean long pengedak dong kamu long singwai lo dak kadang he hin penda center lo lasidak kadang we ta sawar sai atheno ili tung Caribbean kapacha nei kapaching thur nei kabirti nei lahai long ili tung la pen academic hin lan su se kang thur ke ponya phansi tini la so phandak ke bilo la si sia center lo Ciklojon kan performance cik non ko ciklojon frog lang la pen non bat po la si PO penda bom po non ciklojon frog certificate diploma degree mo ha ke jut ke master degree anda dopo la jenon ke cheng la si PO penda po la so kan Pinya Hokpet Ilitung Chief Editor Caribbean Language Board Chairman Atahai Sing Lapen Chairman Caribbean Language Board Lapen Chief Editor Alang Lina Pinhat Atengpan Pi Alam Ili Jing Honlain Mate non bang ke ilitung ke Nhok Tua dam ti dam pro konon Bojara long konon Nang lini li Stame Chitong Pen Singki Petame bang akai lam ta lut konsep tidak patima men lah kelas kami ajok lo men ini ngalo ke doet po tak thawang mi dari itu kasi yang non la oi mi tum ke non la ini tum tak bilang wes mati pialam non pen ini tum sing hon pan mi polong ke non pitu mi awe tum ke ke cing pen se hostel pui nan ni kafe ke school pen po mo ami thang lam ta la cing ki plap ta po jadi batte bokhedak bothola boru to son am thanglam tikida ro o homia chingkiro jo la sonang mande na pusi alang ni chum chi to teron saho la soka bori kan jasmetan bang he alang ni pansi churu nai dar itu dong kam non kitengke la da pinan hawaran tidak cingrum longko pas communication nohok kan stame daga bangkai isi kacitong adim lah. Antol.